muze Yesu ashimwe. Ntabwo areba ninde wamuzanye? Muranizana wizanye? Ninde wakuyoboye hano muze? Ni umwana wanje. Yakubwiye ngo iki? Yaraje hano arasenga arambwira nze kuza hano niho nza gukirira. Hanyuma ndamubwira ngende ahandi cyangwa nshakira ahandi, arambwira oya njya kuri rusengero niho mbonye ko bashoboye. Niyo naje sasa mu gitondo, nta n'umuntu nasezeye, nabyotse mfata moto ndaza hano. Urashaka tugusengera Imana? Shaka musengere. Muzehe wanjye, Imana irambwiye ngo urababaye cyane birarenze. Imana irambwiye ngo wababajwe n'umubiri wifuza no gupfa urabibura. Ibyo nibyo kabisa. Uyu mwaka duvuyemo wakubereye umwaka ugushaririye ku buzima bwawe. Ibyo nibyo. Imana iri kunyereka umugore wabahagurukiye mu muryango, aravuga ngo mwese mugomba gupfa mugashira. Nibyo. Kandi arimo arabaziza ikintu cyitwa imitungo n'uburyo mubayeho. Nibyo. Imana irambwiye Pestife, kano kaguru kawe ntabwo ari impanuka wakoze, ndabona yarakuroze akuroga ibintu bimeze nk'amafi, neneho ukagenda unuka akaguru kawe mbona baragaciye kubera kunuka. Nibyo kabisa. Kandi Imana iri kunyereka umwana, navuga ni mukuru wawe ukurikira, ndabona yarapfuye nawe apfa bamuciye akaguru. Nibyo nawe baramuciye akaguru. Koko twese umuryango wacu urazwi, baramuciye akaguru kucya ngo ukomeze, we bamukikaciriye hano. Oh litela hazikete, kandi nawe kaciye kari kunuka gutyo. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Reba uwo muntu mu maso umubwira ngo ni icyubahiro ni icya Yesu wenyine gusa. Amen. Zamula haleluya. Haleluya. Tibyarekeye aho baguteje n'umwuka wo guhuma. Ntabwo ndeba. N'umuganga yananiwe, ejo yaramaye urupapuro arambwira ndagusezereye, ndananiwe. Yangire operation inshuro 6 biranga. Yakubwiye ngo urananiwe? Arananiwe we kukumvura. Imbaraga ze zagereye hariya. Mubwira ngo imbaraga z'abaganga zijya zirangira hagakora iz'Imana. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo igishyire ku maso yawe, wihumiriza, gishyire imbere yawe. Gutyo. Kirebe, reba mu maso yawe. Ndakireba. Urabona iki? Oya, sindareba. Ntabwo urareba. Mbega twamusengera Imana ikamubohora. Ni bande bibuka turi mu gasyata dusengera impumyi gahumuka? Yesu niwe muti w'urufunguzo w'ubuzima bwacu. Abemera ko Yesu ari we muti w'urufunguzo tuzamure haleluya. Haleluya, haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Haleluya. Twongere uzamure haleluya. 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 Izo mbaraga ziri muri iyo nda, izo mbaraga ziri muri iyo nda, izo mbaraga ziri muri uwo mugongo. Ayayayayayayaya, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Ayayayayayayaya, hamagara izina rya Yesu abantu babohoke. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu. Izo mbaraga zirakurekura, izo mbaraga zirakurekura. Tikata ya baba kasa, eria baba kababa, ekete. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Zamura ijwi ryawe usenge. Ekitekete, zeria toketaya, sheria fesaya.
pitaya sontele ya voria. Muzamura ibiganza byanyu. Imana igiye kubabohora. Shele kostate ya voria. Heria baba. Heria babaka. Protokole muze babiri. Mumufata inyuma mumahagurutsa. Mumufate gucya mu ma. Protokole babiri gusa ari baba mufata babiri. Fata uko kuboko nundafate hano. Egera hino hano. Ese ubundi mudukuriye miki? Daje mbasengere bose. Oya turyoheraga amaraso ya Bimwe faya. Amaraso ya Wowe urinde. Urinde wa umuroka. Turi Nyabingi. Turi Nyabingi. Muri zingahe? Yewe. Twari tumusigaye maturu 8. Mwe mumusigayemo muri 8. Yego. Aho yaje murahazi? Aho yaje murahazi? Yaje he? Aho yaje murahazi? Ntabwo tuhazi. Ngewe muranzi? Oya. Ngiye kugutwika rero. Yego. Ufite imbaraga? Yewe. Izo nari mfite zirarangiye. Zirarangiye, komera Imana amashyi menshi. Zirarangiye. Yewe. Twaramubujije no gukora mariage. Twari twaramuzinze ngo atazahesha ishema mama we na papa we. Kandi n'umukobwa witonda. Mwari mwaramuzingiye he? Twari twaramuzingiye kuri izo Nyabingi. Kuri izo Nyabingi? Yego. Rimwe faya. Nagutegetse none urahiye. Urahiye da Yego. Mwanyumvishe. Twamutezaga umutwe buri kanya. Akaribwa cyane. Guhera none arekura imbaraga ze. Rekura imbaraga ze none aha. Nohereje umuriro w'Imana muri ayo maguru. Nohereje umuriro w'Imana muri iyi nda. Nohereje umuriro w'Imana. Twese faya. Twese faya. Twese faya. Twese faya. Twese faya. Uragiye? Wagiye? Twabaga mu gifu kiwe. Mwabaga mu gifu cye? Yego tukamuha. Kuzindura urugenda rero. Twagiye. Kuzindura urugenda numve. Twagiye. Kuzindura uvamo. Twagiye. Mwagiye? Twagiye. Komera Yesu amashyi menshi. Aha musubire kubabohereje sasa. Mama kubera yuko. Mugende mujye mu bana be bamwohererezaga. Twese faya. Twese faya. Twese faya. Yesu aramubohoye. Muterure n'uyu. Uwo yabohotse mumureke. Protokole namumufata mureke. Pita keti ya salia. Wowe urinde umutera. Wowe urinde umutera. Ubwa kabiri ndamuteje ubusambanyi. Umuryango wawe ndawuteje kutumvikana. Ubu tuvuga n'umugabo wanjye yarangaye. Afite musaza we w'umusirikare. Uwo nazigera ashaka. Nyina ntabwo bazumvikana. Ako gakobwa mureba. Nyina aragakunda. Nako naragakundaga. Ariko kanyiraseho. Mpateza urwanga. Namushingitse ku gicumbi cy'iwacu. Wamushingitse ku gicumbi cyanyu mwatanze angahe? Nta mafaranga twatanze ni karandezi wacu. Aho yaje se murahazi? Ntabwo tuhazi. Uwo muri kuvugana uramuzi se? Turamuzi. Ninde? Ni Françoise. Aka ni karamu kazi kanjye. Twarabanaga. Nagatwaye amakariso. Nkateza urwangara. Gashatse abagabo 3. Ubu gafite uwa 4. Ariko nawe ntabwo bazabana. Buri munsi barashwana. Mwese mwabyumvisha ibyo muzira? Hari abantu birirwa bava mu ngo bakajya mu zindi bakagira ngo ni ikindi, ni umwuka wabateye. Barabiroga, mwumvishe ko babimuroze. Tugiye kumusengera bohoke. Sasa ngende umuhanuzi w'Imana. Igikurikiyeho. Uyu munsi wa none nyina namufashe bugwate. Nyina namufashe bugwate. Yoroye inka nk'ijana. Ariko nta nimwe muri zose iriye. Uyu munsi wa none mu rugo rwe hasigayemo ebyiri gusa. Ariko nazo ntago arize. Imwe ndabanza nyice. Iyayo yarabyaye ndayica. Uyu munsi wa none nyina mubona nawe ndamwifitiye. Mwese muzamure ikiganza musengere nirukana uyu murozi umuroga. Twese faya. Twese faya. Uwo ni umuriro w'Imana. Uwo ni umuriro w'Imana. Uwo ni umuriro w'Imana. Uramurekura? Urasha hehe? Ntago namurekura. Ndashya mu maboko. Ngiye kugutegeka umurekure nonaha. Ntago murekura. Nohereje umuriro w'Imana muri ayo maguru. Nohereje umuriro w'Imana muri ayo maboko. Twese faya. Twese faya. Wanyumvisha uwo muriro? Urabumva? Ntago nkumva. Ndabumva. Iwacu turakomeye. Twese faya. Twese faya.
twese faya, twese faya, twese faya, twese faya. kagiye mu bapene dore karigira umubatizo dore karigira umubatizo ndimo ndagateza umugabo wako bashwana buri munsi kari kuzabatizwa ejo bundi ariko uyu munsi wa none kararagakubitwa kari burare gakubitwa nubwo kirata ngo karavugira Imana ntabwo Imana ikumva. Uyu ni umuriro w'Imana ngiye kugutwika. Twese faya, twese faya. Ndategetse imbaraga z'Imana muri kure guhera nonaha mbohoje ubuzima bwe. Uyu mwana azakorera Imana, buri imbaraga zari zimufashe muri kure agiye gukomera muri kure guhera nonaha. Kize gukomera kw'Imana muri wowe ntacu umutwara. Ndabitegetse ndi umuhanuzi w'Imana, mva inyuma ye mu murekure guhera nonaha. Mwese mutunga ikiganza hano. Pamagaye imbaraga z'Imana, pamagaye imbaraga z'Imana, pamagaye imbaraga z'Imana. Fires murekure shitapikosika guhera nonaha. Mwese mutunga ikiganza hano. Twese fire, twese fire. Mwami Yesu uri Imana. Komera amashyi Yesu mu izina rya Yesu. Fata mikrofone tuvugane. Duhe Imana icyubahiro. Wa mubyeyi we, Imana irambwiye wowe n'umutware wawe hari umupfumu ndi kureba wafashe ubuzima bwawe. Uyu mupfumu amaze kubufata, ndabona yaragize amasezerano n'abadayimoni bavuga ko bazakubabaza imyaka 18. Uyu mupfumu ndimo kureba ndabona yari inshuti yo mu rugo, ariko Imana irambye ngo igiye kumugukuraho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya. Amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya. Umva, Nashimwe. Imana irambwiye ahora bakorera ibintu mu muryango. Mama, abana bawe bameze nk'indushi. Abyurusha rero noherutse kugarukira Muhanga. Harutse kugarukira Muhanga. Bana niyo yamugaruye. Haruherutse kugarukira Muhanga ari Imana yamugaruye. Ndabona uyu mupfumu mwagiyeho yagutereye n'umwana w'umukobwa inda. Umwana ari mu myaka 8. Ari mu myaka 8. Uwo mupfumu yateye uwo mukobwa wawe inda. Amuteye inda ari mu mwana amasi imyaka 8. Umwana ubwo afite imyaka, mbega tumusengere. Mama, karame, ngiye kugusengera Imana ukuri ikubohore. Imbohore Niyarangiza kukubohora, amina, ugiye kwakira imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. amina, haleluya, amina, Pita anisite botike. amina, haleluya, haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Ngiye kugusengera Imana ikubohore. Amina. Dore uraziritswe impande zose. Abarozi baragufashe, bavuze ko ntacyo uzageraho. Bifuza kuzahora umeze nk'umusazi ku musozi. Petefesi ndi kubona inzoka bajyaga bohereza nijoro uryamye. Tita adesi eletaibi. Iyi nzoka ngiye kuyirukana mu izina rya Yesu. Warugiye kurimwa n'inzoka iwawe, kandi warangiza kurumwa n'inzoka akaba ari gupfa, bakohereje icyo kimenyetso. Mwese mutunga ibiganza hano. Shita ya pisa kite. Tuzamura ikiganza mu izina rya Yesu tumusengere Imana. Mbega tumusengere. Mbega tumusengere. Mbega tumusengere. Ngusengere ubohoke. Riparia baba protokole mufashe mikrofone ngiye kumusengera Imana. Helatike tepesite baya. Imbaraga zose ngiye kuzirukana ku buzima bwawe. Sheta adopike. Aho uhagaze mahinduye umuriro w'Imana.
ahagase mahinduye umuriro w'Imana, ahagase mahinduye umuriro w'Imana, ahagase mahinduye umuriro w'Imana. Rikaria baba buri imbaraga zose z'abadayimoni, buri imbaraga zose z'abarangi, buri imbaraga zose zikuziritse, ndagutegetse mu izina rya Yesu, rekura. Ndagutegetse mu izina rya Yesu, mwese fire, mwese fire. Ndakubona none havamo, rekura ubuzima bwe none hamwe izina rya Yesu. Ndakubona urarekura mu izina rya Yesu, ndakubona urarekura mu izina rya Yesu. Izi ni imbaraga z'Imana, wanzoka werekura, wanzoka werekura, wanzoka werekura mu mureke, wanzoka werekura, wanzoka werekura. Ndakubona, wanzoka wenda kubona, wanzoka wenda kubona, rekura, wanzoka wenda kubona, wanzoka wenda kubona. Rimwe, kabiri, ndagutegetse rekura, ndagutegetse rekura. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana muri aya maguru, izo ni imbaraga z'Imana muri aya maguru. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Wa mwuka we murekure, vamo, vamo, vamo wa mbaraga we. Guhereye umwanya nirukanye imbaraga z'abadayimoni. Mwese mutunge ikiganza hano, guhera nonaha izi mbaraga zakuziritse ndagutegetse, wa mudayimoni we urinde, wa mudayimoni we urinde, wa mudayimoni we urinde. Ndagutegetse, vuga wa mudayimoni we urinde. Mwese mutunge ikiganza hano. Pitalasikataya, guhera uyu mwanya shize imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. Izo nzoka ndi kureba none hazikuvemo, izo nzoka none ndi kureba zikuvemo, izo nzoka ndi kureba zikuvemo. Vamo nonaha, vamo nonaha, ndagutegetse, vamo, vamo nonaha, vamo, vamo, vamo nonaha. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Ndagutegetse nonaha, wowe urinde umutera, wowe urinde tepikata, murekure. Wowe urinde, wowe urinde, wowe urinde, mureke. Wowe urinde, wowe urinde. Abonye kuntu abadayimoni ari babe, wowe urinde. Nohereje umuriro w'Imana muri uwo mugongo neneho, nohereje umuriro w'Imana muri uwo mugongo, nohereje umuriro w'Imana. Ndakubona iyo nzoka ikuvamo, vamo wa mudayimoni we w'inzoka, vamo ndakureba, vamo nonaha. Uyu ni umuriro w'Imana, iyi ni inkota y'Imana, iyi ni inkota y'Imana, iyo ni inkota y'Imana. Vamo wa nzoka we, iyo nzoka ndayireba, ndabona iyo nzoka muri wowe, wa nzoka we ndakubona ugenda. Vamo, vamo nonaha, vamo nonaha. Ndakubona iyo nzoka ndi kwireba, ibimenyetso byayo. Vamo, iyo nzoka ndi kwireba nonaha, vamo, vamo. Mwese fire, mwese fire. Ndakubona wa nzoka we, vamo, vamo. Ibimenyetso byanyu ni ibi, ibimenyetso byanyu ni ibi, ibimenyetso byanyu ni ibi. We mutwe, mutwe, mwafashe umutwe, mutwe. Muri bangahe? Muri bangahe? Muri bangahe? Muri bangahe? Ndagutwika. Muri bangahe? Iwe papa. Muri bangahe? Iwe Kariopon. Shalom. Muravuga icyarabu? Muri bangahe? Uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana. Karadusize. Muri bande mwebwe? Muri bande? Ndega amatwi. Muri bande? Mushaka iki kuri we? Mushaka iki kuri we? Vuga. Ngwiki? Mushaka iki kuri we? Murashaka iki? Murashaka iki? Muri bangahe? 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 Mufite imbaraga? Va muri yonda, va muri yonda nonaha, vamo nonaha. Aha, mwese mutunge ikiganza hano. Mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Ndakubona uvamo nk'inzoka, ndakubona uvamo nk'inzoka, ndakubona uvamo nk'inzoka, ndakubona uvamo nk'inzoka. Wa nzoka we soka nonaha,
dore iyo nzoka soka no nankureba soka no nankureba soka no nankureba soka no nankureba ndagutegetse dore iyo nzoka vamo no nankureba vamo no nankureba vamo no nankureba vamo no nankureba wanzoka we vamo no nankureba vamo no naha vamo no naha ajajajajajaja vamo wanzoka we vamo vamo no naha vamo vamo mwayibonye vamo vamo aiwe murahiye 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 muragenda aho ujyanye amahindura umuriro w'Imana vamo wanzoka we vamo wanzoka we vamo nonaha aho yagiye murahazi yagiye aho murahazi aho yagiye murahazi ndagutegetse vuga aho yagiye murahazi yagiye he yagiye he yagiye he wakabonye ushaka iki kuri we uragashaka ngewe uranze ngewe uranze ngewe uranze ndakubaza dayimoni ngewe uranze ndagutegetse ngewe uranze ngewe uranze ngora iki urumuriro 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 ndumuriro twese fire twese fire guhera nona wambaraga we wambaraga we iyi ni inkota y'Imana sohokamo nk'inzoka ndi kukureba uvamo sohokamo nk'inzoka ugenda ndakureba sohokamo ndabara gatatu usohokamo nk'inzoka nkubona ugenda rimwe kabiri gatatu sohokamo nk'inzoka nkureba ugenda vamo nonaha vamo nonaha vamo nonaha guhera nonaha pisikita ngaruye ubuzima bwawe ngaruye ubuzima bwawe kubohoje mu maboko y'abarozi kubohoje mu maboko y'abarozi festike komera Imana amashyi menshi cyane amen 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 no bwa mbere umbonye ninde wakuraritse ninde wakuraritse umuvandimwe wanjye uri hano i Kigali yakubwiye ngo iki wambwiye ko hano musengera abarwayi bagakira dusengera abarwayi bagakira Imana irambwiye ngo ufite ikibazo cy'uburwayi kandi iki kibazo cy'uburwayi ufite kirakomeye wa mubyeyi we urara nabi ibyo ndabizi ndabizi nanjye ibyo urabizi uyu mwanya tuvugana Imana ikumbwira ngo barakuroze birashoboka kubera nanjye ukuntu niyumva birashoboka kubera nanjye ukuntu niyumva nawe ukuntu wiyumva uyu mwanya tuvugana Imana yanyeretse ufite ikibazo cyo kujya muri toilette ukituma amaraso ujya wituma amaraso nibyo guhera none aho Imana iragukijije tumutunge ibiganza Imana imukize mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umaze igihe kingana gute wituma amaraso muze amezi agera kuri 4 amezi agera kuri 4 none hajya muri toilette ugaruka umbwire zamuka zamuka ndabona kumva vuga ngo mwami Yesu guhera uyu mwanya imbaraga zari zinziritse nizive ku buzima bwanjye ndi umwana w'Imana sinzahora mbabaye ngiye kuvaho uyu mubabaro kuko ari Imana iwunkuyeho komera Yesu amashyi
Haleluya. Amen. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe nguvu zangu, ni wewe Bwana, twese turirimbe, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, 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 oh, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe oh, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, twese ibiganza hejuru, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, Shelia Maria Saya, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wa majeshi, oh, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, twese amaboko hejuru, ibiganza byawe hejuru, zamura ibiganza, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, oh, usifiwe nyota yangu, usifiwe Bwana Yesu, twese ntabwo mbabona ibiganza bije kwa Yesu, twese ayo maboko n'ay'Imana arabaye akitura cyayafite,
ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, twese Bwana nyiri bihewe kumutawa Zamora Base nyumbe. Soro. Twese. Hallelujah. Katukomeri mana mashinezi cyane. Mambo sawa. Ndashaka ingoma zonyine byose birashoboka. Ingoma zonyine gusa. Baze shiramo kuri baza aho ngaho. Hariya niho nshaka. Aha. Soro hano. Shiramo soro aho ngaho. Twese.
cyari Imana ibahumugize. Sawa. Ayo mashi twayongerera Imana. Hallelujah. Ayo ntabwo ari ay'Imana, nkeneye amashi y'Imana kuyumva. Niba hari umudamu Imana yahaye impundu zivuze, abantu Imana yahaye impundu, vugiriza Imana impundu, ariko twayongerera amashi yo kabyara. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bitera kugushima Imirimo wakoze. iyo nibutse imirimo, iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, Bitera kugushima. Imirimo wakoze. nicyo kidutera mana, nicyo kidutera mana, uhora tukuririmba tuvuga ibitangaza. Nicyo kidutera mana, nicyo kidutera mana. Iyo nibutse imirimo, iyo nibutse Imirimo akoreye ubwoko bwawe, kugushima. hereza umuntu ikiganza, umubwire ngo Imana iravuze ngo igiye kugutabara abanzi bawe bagihari. Imana igiye kugutabara bagihari, abagusebya bagihari, abakugambanira bagihari, abaguze ngo uzapfa bagihari. Imana igutabare bagihari, abavuga ngo ntabwo uzabyara ubyare bagihari, abavuga ngo uzapfira mu bukode Imana iguha inzu bagihari. Zamura haleluya. Imana igiye kugutabara bagihari. Munyeganyeza umubwire ngo nibyo igiye kubikora. Niba ari ikintu Imana irambiwe, irambiwe agasuzuguro k'abanyamahanga ku buzima bwawe. Imana irambiwe agasuzuguro k'abarozi ku buzima bwawe. Imana irambiwe agasuzuguro k'amadeni ku buzima bwawe. Imana irambiwe agasuzuguro k'ubukene ku buzima bwawe. Vuga ngo Imana irabirambiwe, Imana irambiwe, Irabirambiwe. Imana igutabara abarozi bakureba. Munyeganyeza umubwire ngo ibikore babireba, Imana ibikore babireba, ibikore bagira guterata. Benshi bategereje kukureba wamwaye, abandi bategereje kubona wakozwe n'isoni, abandi bategereje kuntu uzatandukana n'umugabo. Imana iravuze ngo ntabwo bazabibona, ntabwo bazabibona. Mwongorero umubwire ngo barajya he. Barajya he. Niko barajya he. Ibintu byo kwirirwa wikanga abarozi ngo barandoze, ngo bantwaye igitenge, nibaze batwara amabaze yose, ntabwo uburozi bwabo buzakora, ntabwo uburozi bwabo buzakora. Ngo batwaye ifoto yanjye, nibaze batwara alubumu. Imana dusenge ifite imbaraga. Iri joro nasenze,
Imana yambwiye ngo mbwire umuntu wese wageze muri riteraniro ngo mu bitangaza yari yaragambiriye kuzagukorera yabaye icecetse kugira ngo abantu bagufateho ijambo. Umva, irangije irambwira ngo none ijambo ryabo ryarangiye, ijambo ryabo ryarangiye. Mumbarize ngo hari ibintu ufite wavuganye n'Imana, ni bingahe? Ubaze ngo ni bingahe? Ni bingahe? Ni byinshi cyane. Umva itangazo rero, mu bitangaza Imana yari izagukorera igiye kubikozemo bitatu, abantu bagabanya amagambo. Tuyihereze icyubahiro Imana yacu. Iyo umuntu ari mu kigeragezo, umuntu wese amufataho ijambo bitewe na paji imuryohera kumuvuga. Hari abantu mubana mugasangira, kaza ati Debo, ati bimeze bite se, ukamubwira amabanga yawe yose, uzi ngo ni inshuti nzima kumba ari indyarya. Muri iri teraniro Imana igukureho indyarya mu izina rya Yesu. Imana igukureho indyarya. Mubaze ngo waba ufite indyarya, hari izo mugendana wabuze. Uyu mwanya tugiye gutegeka umugisha wawe aho uherereye hose ugomba kuza ku buzima bwawe. Haundi mfite kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Zekariya. Zekariya, zamuraho kuri mikrofone hariya, mu gitabo cya Zekariya ibice 4. Haleluya, haleluya. Zekariya ibice 4, dusome umurongo wa 7 aho ngaho. Zekariya ibice 4 turasoma umurongo waho wa 7. Ayo niyo magambo Imana impaye tugiye kuganira. Jambo riravuze ngo wa musozi we munini we wiyitika imbere ya Zerubabeli. Mubaze ngo hari umusozi wabugendana nawo? Mubaze ngo hari umusozi ufite nawe?
ijambo riravuze ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Yo, haleluya. Uzaba ikibaya. Mani guha umugisha. Hanyuma soma Yobu ibice 9 umurongo wa 5 niturangiza tubwirize dusenge dutahe abantu babohoke. Yobu ibice 9. Ariko twakiriye Pastor Dani, ntabwo twamushuhuje, nawe turamushuhuje. Haguruka upepera iteraniro ry'abera. Haleluya. N'umukozi w'Imana n'umushumba, Imana imuha umugisha. Yobu ibice 9 turasoma umurongo waho wa 5. Biravuze ngo yimura imisozi itabimenye. Turacyari ku musozi. Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari. Ntabwo byumvise. Biravuze ngo yimura imisozi itagize gute? Ntabwo ibanza kuyiteguza mu yandi magambo. Ikayubikana uburakari. Muhereze ikiganza umubwire ngo umusozi wawe Imana irawutunguye. Uyu mugabo witwa Zerubabeli, abantu bakimara kumenya ko yavuganye n'Imana, baraje bafata umusozi bawushira imbere ye. Nk'uko nawe ugendana umusozi, wajya gucuruza umusozi ukakugenda imbere, ugataha uko waje kandi washuye amafaranga. Wajya kubaka umusozi ukakugenda imbere. Vuga ngo abagome baracyahari, ariko Imana izabagukiza mu izina rya Yesu. Zerubabeli arasenga, ariko umusozi ukanguka guma imbere ye. Ngwino ha. Zerubabeli arasenga, ariko umusozi aguruka iri. Ngwino hano, jya imbere ye wuname. Nama gatoya. Uyu ni umusozi, uragenda uza ukagusatira uza. Ngwino. Urabona uyu mugabo arimo aragenda, ariko umusozi umuri imbere. Uku ni kwa kundi ujya gucuruza ugashora amafaranga Nyabugogo kimwe n'abandi, ariko kubera ko umusozi ukuri imbere ugataha nayo washoye nta nayo ugifite. Zerubabeli komeza usa. Uko akomeza kwegera imbere, umusozi ukagumiza kuba imbere ye. Ngo Imana ibirebe iri mu ijuru irababara. Vuga ngo Imana yababajwe n'ikibazo cyakuzanye. Irangije ifata Zerubabeli. Zerubabeli, genda ugiye kwicarira mvugane n'uyu musozi. Iraza irangije ibwira Zerubabeli ngo igendere. Nindangiza mbonane n'umusozi wakuzanye saza. Umva kuntu Imana ivuganye nawe. Nawe iravuze ngo icecekere. Imana igiye kubonana n'icyo kigwara kikumazeho iminsi. Yewe wa musozi we, wiyita iki imbere y'umukiranutsi? Yewe wa madeni we, wiyita iki imbere y'abantu bavuganye n'Imana? Yewe wa diyabete we, wiyita iki imbere y'abakiranutsi b'Imana? Yewe wa sida we, wiyita iki imbere y'umugaragu wawe? Haleluya. Mwereze ikiganza umubwire ngo uwo musozi wiyita iki? Fata uwo musozi unyeganyeze. Unyeganyeze uko ubishaka, ujyana aho ushaka. Uracyumva ari umusozi cyangwa wahindutse ikibaya? Wahindutse ikirata. Wahindutse ikirata. Wahindutse ikirata. Zamula. Haleluya. Haleluya. Umusozi wari uri imbere yawe Imana iravuze ngo uyikuye imbere yawe. Umusozi w'iyo ndwara Imana igiye kukura imbere yawe. Ijambo rya kabiri ryatubwiye ngo yimura imisozi itagize gute? Mu yandi magambo avuga ngo iba yawutunguye. Mu makosa Imana itagikora ku muntu wasenze, iyo igiye kugutabara ntabwo ibanza guteguza abantu, iragufata ikagutunguza abantu bakamenya ko ari ishobora byose.
kandi ndashimira Imana ko nubwo itaragutabara yabaye iguhisha. Muhereze ikiganza umubwire ngo yaraguhishe, niyo mpamvu utaramwana. Yaraguhishe. Imana iraguhisha ukaburara, Imana ikaguteraho inyama, abantu bakayoberwa aho urira, bakagira ngo inyama n'ifiriti n'umuceri byahehese ko ariyo yaguhisha. Ibintu ni bibiri, niba Imana itagutabaye ngo bigaragare, niba iguhaye ko kubakinga ku maso bareke gukomeza kukunyuzamo ijisho. Ntabwo Imana izemera kugwa mu maboko y'ababisha bawe. Usize nababwiye amakosa 3 Imana itagikora. Hari abatayazi ngo nyababwire. Zamura ikiganza. Ayewe muri benshi. Ikosa rya mbere Imana itagikora, ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutabara utaraseba. Urabanza ugaseba, umugabo akagutabatireka tukarebe, umugabo yapfa batabana azabarya, wajya gucuruza ugahomba, abantu bose bakagusebya. Kandi babandi bagusebya, umva ikintu nabonye ku Mana, bariya abantu bagusebya, iyi Imana igiye kugutabara ni nabigenda igafata ikabakoresha, bakagenda bakamanura amatangazo bagiye bagusebya, kuko nibo baba bazi karitsiye bagiye bagukatakatanamo, bavuga ngo urapfuye, bavuga ngo uramwaye. Icyo ni ikosa Imana itakora. Kosa rya kabiri Imana itakora, ntiyakora ikosa ryo kugutabara itaregeranya abanzi bawe. Imana ijya ibanza ikabakusanya. Abavuze ngo uzapfa udakoze ubukwe, ubukwe bwawe akaba ari bo babutaha. Abavuze ngo uzapfa udahetse, babivugira muri karitsiye, Imana ikabegeranya ukazajya ubanyuraho utwite. Umva Imana yacu di, ijya ibanza ikabegeranya. Iyo rero uretse gatoya, iyo wakoze ikosa ukava muri karitsiye y'iwanyu, Imana itagutabaye, umva kuntu ibigenza kugira ibegeranye. Murabizi mwese Abanyarwanda, abantu benshi bakunda umupfu kuruta umuzima. Imana ireba umukire ukunzwe muri karitsiye ikamufata agapfa, yamara gupfa abantu bose bakunda umuntu wapfuye, bose bakamanuka bakaza gushingura, imiryango yose irararikana n'abaturanyi. Hanyuma niba Imana yaraguhariye imodoka mu mujyi wa Kigali ikabona kuntu mu cyaro nta kuntu bazayibona, igahonga bose bateranye, nawe ukamanuka muri vewiti, bakavuga bese niye cyangwa ntabwo ari iye, bakayibonera rimwe, bakavuga ngo Imana yasenze ishobora byose. Mva kuntu Yobu yavuze, yaravuze ngo nzi ko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi. Wabwirwa n'iki kuri mu mugambi w'Imana? Icambere, abantu barakugwanya. Nubaho mu buzima abantu batakugwanya, uzamenye kuri inyuma y'umugambi w'Imana. Umuntu wese ubangamira Satani aramuhagurukira akamugwanya. Izo ntambara ufite n'ukubera amavuta, udafite amavuta nta muntu wakugwanya. Iteka ryose ufite amavuta, abadayimoni barabimenya, abanzi barabimenya, n'abarozi barabimenya, bakakugwanya. Niba ari ikintu Imana igikora, iguhisha hagati y'amaboko y'abanzi bawe, bakakubura kandi mwirirwana. Ugira ngo umurozi yarakubuze? Ntabwo ari uko yakubuze, bujya muraturanye, ahubwo yirirwa gushakisha akakubura kandi muziranye. Mbibutse iki kintu, nta mushomeri uri muri riteraniro mu izina rya Yesu. Muhereze ikiganza ubwire ngo ntabwo uri umushomeri. Uzi impamvu utari umushomeri? Hari abantu birigo bakuvuga kandi utabishura. Vuga ngo nanjye natanze akazi ku bantu ntishura. Umva ijambo ry'ubwenge Imana impaye. Inyoni ifite uburenganzira bwo gutambuka ikagutaha amatoto, ariko nta burenganzira ifite bwo kukwarikaho. Mu yandi magambo, abantu bafite uburenganzira bwo kukuvuga uko bashaka, ariko nta uzagukuraho icyo Imana yavuganye nawe. Mubaze ngo urarizwa n'iki?
icyambere ibintu byawe byose bishiremo Yesu ubundi wijyamire. Dawidi yaravuze ngo nzaje ndyama nizigure ngo kuko Uwiteka ari ujye umpa amahoro. Iyo umuntu afite Yesu yumva amahoro abandi badafite. Iyo umuntu afite Yesu baramubwira ngo ikiro cy'ibishyimbo cyazamutse akumva azakigura. Iyo umuntu afite Yesu ntabwo akangwa n'amagambo y'abantu. Iyo umuntu afite Yesu mujye muhagarara ntimukagwana intambara, mureke Imana bari yigwana intambara yayo. Imana dukorera ifite ubwenge, ifite imbaraga. Ntabwo yakuremeye guhora ubabaye, ntabwo yakuremeye guhora ukorera abandi. Iki nicyo gihe nawe amateka yawe agahinduka. Iyo usabye Imana ibintu bito iguhereza ibintu bito, wasaba Imana ibintu bifatika ikaguhereza ibintu bifatika. Nutisobanukirwa uzahora mu buzima bagusobanya. Mubwire ngo banza wisobanukirwe Imana igusobanure. Isobanukirwe uvuge ngo ubu buzima ntabwo ari njye wabusinyiye, aya madeni ntabwo ari njye wayasinyiye, izo ntambara ntabwo ari wowe wazisinyiye. Hari abantu bari hano basenga ntibasubizwe kandi basenga, Imana ikanavugana nabo. Kubera iki? Bafite imigozi kibaziritse kandi bazi ngo barasenga. Mubwire ngo Imana ikubohora uyu munsi. Uyu munsi ngiye gusenga iyo ndwara ikuveho, buri kigozi cyose kiziritse ubuzima bwawe kirakuvaho. Mbubutse iki kintu, haza abasore hano bane, abasore bane batambuke muze hano. Ubushize gwino hano, ndashaka nkwereke kuntu impamvu utarasubizwa. Nawe fata ukuboko, gwino nawe fata kuno kuboko. Murimo muritegereza uyu mugabo ntiyaje mu nzu y'Imana, arimo arasenga, ari gusaba Imana. Telefone, ninde ufite telefone ntiza aho ngaho? Yaje gusenga, ari kubwira Imana ngo Mana wampaye telefone. Murimo muramwitegereza? Si ushaka telefone? Ushaka telefone? Ndayishaka. Mumurebe, Imana iramubwiye ngo mwana wanjye, kubera ko waje mu nzu yanjye ukaba ukeneye telefone ndayiguhaye. Imana igize gute? None mwana wanjye, amasengesho umaze iminsi usenga akanyarira narayumvisha. Akira telefone, shikira telefone, akira telefone, gerageza shyiramo imbaraga ushikire telefone. Mu by'ukuri telefone ari kuyireba kandi n'Imana yayimuhaye, ariko aracyafite karande zimuziritse zidatuma ashobora gushikira telefone. Mubwire ngo iyo migozi Imana yigukure. Tambuka mukobwa wanjye, mwana wanjye, umaze igihe kinini ushaka umukobwa, waje kanyarira kunsaba umugore. Dore nguriya manuka ndamuguhaye, genda umushikire, mwegera ushikire umugore nguhaye. Arimo aramureba kandi ni nawe ari gusengera, ariko imbaraga zimuziritse ntabwo zishobora gutuma ahura n'umugore wiwe, kandi ni na mwiza. Sema amena. Muhereze ikiganza ubwire ngo Imana igukureho iyo minyororo. Uzazuca uwo mugozi, uzabungose umutima, nezezwa no kubohora nkabo. Uzaze we, uzazuca uyo mugozi, uzabungose umutima, nezezwa no kubohora. Haleluya. Mwamubonye? Iyo umuntu iyo akomeje kwegera abahanuzi, abakozi b'Imana, Imana igenda irushaho guca imigozi ye. Wowe murekura akaguru eri, egera hino. Wowe egera hino, mukobwa wanjye egera hino. Mwana wanjye, sumaze igihe kinini ushaka umugore, genda ujya kumushyikira.
yateye intambwe ngo ahure nawe, ariko aracyafite iyindi migozi kigize gute. Uko ni kwa kundi ujya gucuruza Nyabugogo ukanashora, ariko kubera ko ufite imbaraga zikuziritse ugataha uko waje kandi washoye. Mubwire ngo Imana ikubohore. Uyu muntu yamaze kubohoka, mwese mumurekure. Umaze igihe kinini ushaka umugore, tambuka ufate umugore wawe. Haleluya! Vuga ngo amena cyane. Iyo amaze kubohoka, igihe cyose akeneye Imana irakimuhereza. Akira telefone mwana wanjye, na telefone agira gute. Mubwire ngo uyu munsi imigozi kuboshe Yesu agiye kwica mu izina rya Yesu. Yimuhereze. Hari abantu bizeye ko babohoka? Tuzamura ikiganza cyacu. Ngiye kugusengera Imana ikubohora. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza. Dore igihugu cyose kikubonereye kiri imbere. Ngiye gusenga Imana ibohora abantu. Mubwire ngo uyu munsi Yesu agiye kukubohora. Iyo umuntu aboshwe arasenga, ariko imbaraga z'abadayimoni zikarara zimukinira hejuru. Ukararota bagukurura, ukararota bapfuye. Mubwire ngo burya ni imbaraga ziba zikikubosha. Hari abantu bemera ko tubohoka, umugisha wawe ukaboneka. Mubwire ngo umugisha wawe ugiye kuwubona. Hari abantu birirwa bababara ngo Mana ngo waranyibagiwe. Umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa, kandi kuwukuramo ni ugushinyiriza. Iyo Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, irabanza ikayiritura, igatangira ibyo bitazagira babyitirirwa, kugira ngo ejo utazavuga ngo ni amaboko ya bene wanyu. Tugiye gusenga Imana, tuzamura ibiganza. Haleluya! Ndumva ngiye kuza kwinjira mu isaha yo guhanura. Reba umuntu mu maso, umubwire ngo Imana igukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwaye. Umugabo atagukubise wavuga iki? Wavuga ko wagwaye uruhe rugamba. Intambara zitabayeho Wavuga iki? wavuga ko warwanye uruhe rugamba. Haleluya! Amen. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Abo bantu bari hirya, mwe muhagaze hirya, mugerageze muze kwegera hino. Mfite iyerekwa rya Imana iri kumbwira. Mugerageze mwegeremo hino. Pelastise tasheregore. Hari ibintu namwe ngiye kuza kubasengera Imana. Tuzamura ibiganza byacu. Ayimana yuku komeza kuyobora, urancishe mu nzira yo. Tugiye kwigira mu mwanya wo kuvugana n'Imana. Ayimana yukore komeza kuyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Ani kubaho nta gupfa, bintera ubwoba n'amaganya. Ese nabasha kugeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho nta gupfa, bintera ubwoba n'amaganya. Ese nabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona ni twese
turirimbe umva mwijuru we mwijuru sinzabona abanzi banyu kandi icyo we aricyo nzabona haleluya ndashima Imana mvuzi haleluya 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 yego zarabura obibazuka ndashima Imana mvuzi haleluya haleluya Nashaka umva mw'ijuru sinzabona y'abanzi banyu naricyo nzabona mw'ijuru n'amahoro ndashima we Imana haleluya haleluya nzarabura ko bibazuka dusubiremo mw'ijuru we mw'ijuru sinzabona mw'ijuru ntabwo tuzongera kubona abanzi nicyo nzabona mw'ijuru we mw'ijuru we ndashima Imana ibyiza mbona ni kwizera umwami no guhora ngende mu nzira kandi ibyiza we ibyiza mbona ni kwizera umwami no guhora ngendera nawe yemeye kuza no kunyobora neza amesha navuga mu umva urugendo mfite harudi nurwo kujya umukiza niyari nanjye wiye kandi umunsi nzabageze nzaguhimbaza nishimye iwe noneho ndashaka kwinjira mu isaha yo guhanura. Ubu turimo turapereta Imana ngo imanuke, tuzamura icyubahiro. Kera bakwiringira bari mu mahoro tugufiteni haleluya undi murengezi kera bakwiringira bari mu mahoro tugufiteni haleluya undi murengezi Mana
wadutabaraga ase mu minsi ya kera nanone tugeze kugupfa we tugeze kugupfa we tugeze kugupfa ana tera wadutabaraga ase mu minsi ya kera tugeze kugupfa haleluya tugeze kugupfa twashyizwe mu kimenyetso Uwiteka azabana n'amarembo y'ikuzimu ayo ntazadushobora twashyizwe mu kimenyetso Uwiteka azabana n'amarembo y'ikuzimu ayo ntazadushobora imisozi yose igosi Yerusalemu niko Uwiteka rwose abanure nuko isi yo nari ururembo rw'umwami niko tumeze hagati y'ibigusha n'ibigeragezo tumeze nk'akaringo mu maha tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama twashyize mu kimenyetso Uwiteka azabana ayo ntazadushobora twashyizwe mu kimenyetso Uwiteka azabana n'amarembo y'ikuzimu ayo ntazadushobora kadakomera Imana amashyi abandi tuvugiriza Imana impundu noneho umva tugiye kuririmba akaririmbo kamwe twinjire mu isaha yo kuvugana n'Imana shyiramo hakuna Mungu kama wewe yawe hakuna Mungu kama wewe bawe uzamuresha zamura indirimbo hakuna Mungu kama wewe yawe kadukomera Imana amashyi menshi cyane tugiye kugendana wowe urankurikira ihora iri maso isinzi Imana iri maso Imana tuzamura ibiganza byacu vuga
uvuga ngo uyu munsi ni umunsi wanjye. Rekeraho gabanya kuri volume. Imana ibaha umugisha baririmbye.